A da nije dokumentarnih filmova, mnoge stvari, pojedinci i događaji pali bi u senku zaborava ili se na njih ne bi obratila posebna pažnja. Zbog toga projekti kakav je Međunarodni studentski filmski kamp Interakcija kroz kratkometražne dokumentarce skreće pažnju na poznate, ali i nepoznate segmente života jedne lokalne zajednice. Ovoga jutra zajedno sa Interakcijom odlazimo do Čačka. Iako širom sveta postoje brojne akademije i institucije koje školuju buduće reditelje, snimatelje, montažere, producente i sve one profile koji će se baviti filmskom umetnošću, postoje velike razlike. One se ogledaju ne samo u pristupu, već najviše u materijalnom smislu, međutim sve te razlike nestaju kada je u pitanju ljubav prema toj umetnosti. Za grupu mladih studenata u okviru kampa Interakcija upravo to je vezivna nit, uprkos nejednakom materijalnom položaju u zemljama iz kojih dolaze. O tome mogu samo da kažem da mi nemamo kinematografiju u Moldaviji. Imali smo je u vreme Sovjetskog saveza jer su oni davali novac za to. Moji profesori su veoma stari, a većina se bavila dokumentarcima, tako da su veoma dobri predavači. Mi nemamo tehniku, jednostavno moj prijatelj ima kameru, ja kompjuter i tako stvaramo. Jeste teško, ali ja sam sanjar i smatram i želim da kinematografija ponovo zaživi u Moldaviji. Ja ću se žestoko boriti da se to ostvari. Nažalost, ja ne mogu da govorim o poljskoj kinematografiji tokom 80-ih jer sam rođen 1985. Ali nakon ulaska u Evropsku uniju dobili smo otvoreno tržište za nas, tako da nam je lakše da snimamo filmove u drugim zemljama. Također imamo Poljski filmski institut koji dobija dosta novca za investiranje u našu kinematografiju, kako za igrane, tako i za dokumentarne filmove. Mladim ljudima je omogućeno i da idu u druge zemlje da pronađu novac za svoje projekte, ne samo u Poljskoj, već širom Evropske unije i smatram da treba da iskoristimo tu šansu. Na temu ovogodišnje interakcije Art Dialog, studenti koji snimaju dokumentarac u Čačku inspiraciju su pronašli u Čačanskoj bolnici, na psihijatriji i pacijentima koji na neki način stvaraju umetnost. Do sada sam i ja mislila da su oni posebni ljudi i da je teško raditi sa njima, uopšte komunicirati, provoditi vreme, ali kada smo došli, oni uopšte nisu toliko nemoguće raditi sa njima i oni isto imaju neke normalne stvari koje mi radimo svakodnevno i nije tako teško. U suštini oni normalno razmišljaju na neki način, samo što se ponašaju drugačije i ljudi se drugačije ponašaju prema njima, tako da to utiče na njih. Mislim da bi bilo možda bolji uslovi za njih kada bi ih ljudi prihvatili onaka kakva jesu i kada ih ne bi smatrali ludacima, nego da stvarno gledaju da to kao jednu bolest, kao što svaka druga bolest, a dok te ljude prihvataju normalno. Grad Čačak posebno je zainteresovan za kinematografiju, pa tako već nekoliko godina podržava projekat Interakcija. Pošto su naravno teme se tiču lokalnih sredina, da kažem ljudi koji žive ovde na lokalu, u svakom slučaju to mnogo znači i za afirmaciju naše sredine, pre svega u kulturnom smislu, na afirmaciju načina života i sve ono što se dešava ovde u našem gradu, u našoj sredini. Na marginalizovanu populaciju u koje spadaju i pacijenti psihijatrije obično se gleda sa distance. Zbog toga su dokumentarni filmovi način za otvaranje drugačijih vidika i bližeg pogleda na takve ljude. Interakcija već 6 godina upravo na taj način skreće pažnju na sve ono što skriva obična svakodnevnica žitelja jedne lokalne zajednice.